Lajan artayo menta utrom ulap penpau kumba udon haji utmu bantuklar ha Iran nadu kajing maham jumbu haka arterik kelalengkot baunwan ban yarap yakino protes lara kibor sinsyar ke Iran kin pundan kam ya kabor persya iki hadu kajing kular jumbu hakane katayau bakan yarap kadangwan Presiden jongka United States ulapan ba ulong ubayeng scam bat hakasni baar uway unong tok kubar jongka CBS baput ya kecingya inti jong Presiden sa Detroit ulapan kala kum Mr. Trump akeli kumno Mr. Trump uncubab lada kibor sinsyal jongka Iran kin sedang pan peniap ya kibreu kibala syakem kinong ilakai ha Iran kilaong ba ya kaying kasem jong u Erfan Sultani lah pentut ya u ba une ubreu ba arpun riusnam kakerta ubalong unong di dukan lada kilek kum kata nginlek da kacingele kaba lain bah lajubab Presiden da kabaong ba kajing tmu kaba khadu jumu ha Iran kalong bancop hakasni balang barok kidak kisin kilanang pau ya kisipai jongka Amerika Qatar bat Britain kibadan haki jaka sipai kaba he ha Qatar lapen kenria no kinong kre jongka US Embassy bat kinong syong snong Saudi Arabia labatha banlong kiba husiar bah da kabah kenmau ya kacing ya kendu kabah kunju ha usnam baladep tangkat tokat ne kenta shua bakiling ya pom jong ka US kin le thombor ya ki jaka nuklear jong ka Iran